بلوچستان سروزیر میر سرفراز بگٹی سروکیہ صوبائی نیشنل ایکشن پلان سرا عمل درآمد بابتا دیوان بتگ دیوان تحقیقارانی محکمہ بریفنگ داتا کو گشتک کے ریاست مخالف چیستو ایرا ہوارے سرکاری ملازمین خلاف کاروائی بنداد کنک بتگ ریاست مخالف چیستو ایرا ہوارے بس کمپنیان یا بسانی روٹ پرمٹ معطل کنک و آہن سرا بندش چنک بتا صوبائی وزیر او پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن کوئٹہ پریس کانفرنس سچا تران کنانا گشتک کے بلوچستان سروزیر درخواست سرا موتی بائیکاٹ ہلاس کتا صوبائی وزیر شعیب نوشیروانی گشتہ بلوچستان استادانی ہمراہیہ وان گزانگے جیڑہاں گشگی والتنی خزدار بلوچستان ہاسی ضلع بل بدباہتی اچھا خزدار بازی دمگ جوان دورہ ہم بن کی آسراتی اچھا زبارہ خزدار اچھا 100 کلومیٹر دور دمگ وروما زندے بن کی آسراتی نبی کے سبا جاہنن جیڑہانی آماچا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اچھا بلوچستان ایجوکیشن الائنس سے نمائندہ ڈلہ گندنن کتک وفدجا گپ کنانا سر وزیر گشتہ استاد میں چوکانی مستقبل معمارہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ اصلاحاتی عمل وسیلے صوبائی ہزارگاہ یک ارب کلدار بچت کتا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا بھارت نیمگچا سنتاس معاہدہ معطل کنگے فیصلہ مذمت کنانا گشتہ کے میان استمانی اصولانی خلاف ورزی وتی بیانہ گورنر مندوکیلا گشتہ کے بین الاقوامی معاہدے ردا ہم قطرہ سرا پاکستان ناقابل تردید حق کی ادرستی دستیاب فورم سرائی حق کے حصولہ یقینی جوڑ کا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اچھا عوام پاکستان پارٹی مرکزی کنوینر شاہد کاکان عباسیہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ گندنن کتک گندنندہ بلوچستان سیاسی جاورحال امن ایمنی و ترقیاتی منصوبہ حوار صوبائی حکومت نیمگچا عوامی گہبودی واسطہ منصوبہ سرا پیش رفت درگتا حیال لیکا درشان کتک سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی چیر دستیہ صوبائی ایکشن پلان سرا عمل درآمد حاصل دیوان بتگ اشتہار ریاست مخالفت سرگرمی تعلیمی پیڑ پیش رفت و دیم روی منصوبانی چاروں ٹپاس کنک بتا دیوان کشک بتا ریاست مخالف چستو ہیرا ہوارے سرکاری ملازمین خلاف کاروائی بنداد بتگ جبکہ 11 نجی بس کمپنی روٹ پرمٹ معطل کنک بتگا کراچی تیاب آلودگی جاورانی تہاں ہیں چریشی سببا کراچی تیاب ڈیڈ زون بدل بیے گئے نیو کا ماحول سرا بلکہ انسانی زندگی جتائے بڑا ہم اثر مند کن گئے تیاب آپ رنگ سیاہ او ماہی گجاہاں نو پلاسٹک کے بوتلاں تانگھڑے دمبک کوٹ سلطانہ ہاں کے برتن جوڑ کنگے کار سدا سال کنی بل انگتا زندگی ہاں کے برتن جوڑ کنگے کار جوانے وڑا کنگ بھی انسان بنداتی زمانہ گا انسان ہمیں آ کے برتن اتہا ورگ وارتا مروچی ہمیں برتن کارمرز کنگ با اے آ کے ایران نیو کا دمگی سطح سرا کارمرز بول کے اے تیوگی پاکستانہ سندے و دود روبیدگے پجار ہم جوڑ بتگاں روہڑی یدار جوڑ کن یہ روایت باز کن نے پوریا گرجوانی اور ڈولڈاری یدار جوڑ کنا وتی چکانی لاپا کشاں بلے نو کورے آپے کمیوں نو کی فائبر یدارانی آہگو پوریا گر دی روزگارا ورلڈ بینک کے کمکچہ سکھر بیراج بحالی کار تیزی کو بڑھ جاہیں اشی تکمیل سال 2020 اب دا سرجم دیے گے گمانی رپورٹ ردا ورلڈ بینک کے کمکچائے منصوبہ ردا بیراج 56 دروازک جوانی ٹیکنالوجی ردا بدل دیا گیا جبکہ شسرا کانکریٹ کار جدید معیار ردا کنک دیے گئے بحالی منصوبہ سے مراحل سرجم بھی اولی 16 دروازک نصب کنک باں بنداتا 16 دروازک نصب کنک باں
جبکہ باقی دروازہ مرحلہ وار بدل کا نقبہ طریق کارانی وزیر ساکدار جنوبی کوریا ہم منصبہ گو رابطہ خطہ جاورحال بھارت پروپیگنڈا و یکنی مگے اقدامات بابتہ گپ تران کنک بیتا ربال کار ردا ساکدارہ کوریا وزیر خارجہ سنتاس معاہدہ درگتا سرپدی داتک کوریا وزیر خارجہ گپ تران وسیلہ جیڑک گشگی وار کنگے سرا زور داتک صدر و وزن وزیر واضح کتا پاکستان دمگی سالمیت و خود مختاری سراحت سمجھوتا نکا صدر مملکت آصف علی زرداری و وزن وزیر شہباز شریف نیامہ آسی گندونین بتا گندونندہ پہلگام اور شپت انو کی سیکیورٹی جاورحال سرا حیال لیکان درشان کنک بیتا وزن وزیر شہباز شریف صدر مملکت آصف علی زرداری چا جان سلامتی درگتا جست پرس کو تک گلشن حدید نزدیک لنک روڈ سرا مسافر بس کلٹی بیتا و بیران بتگی مردمانی کچ سہ بتک جبکہ اجدہ مردم ٹپی بتک افسوسناک ویلا پٹ ٹپی زد طبی کمک نرستک پرچکے نزدیکی دمگاہ سرکاری اسپتال موجود نبی تک پولیس گوشگی بیران اور ٹپی نادرہ چاہا سرکنک بتگا